Enzamba ya Yesu negamba eshahayo nogumoyeteekateekire iyokwere washizire mu kwikiriza Yesu kuba omujeni w'amagara gawe ogumoyeteekateekire obutwire bwona mutabaricyeyo mbagenera itaba Allied to the Nations kandi abantu abituri kumanya nk'abahereza barahanga abatwenyire biterane bushenyi hamwe na rukonjeri nuko twagaruka tutibona n'ekicweka ky'ekigambo kitu cy'izoberi n'ingashengiri yitu y'izoberi kanda habwa Sunday 2030 byokwezi kwa mukaga 2024 kama utasimwe tulino muhereza wa ruhanga Reverend Katunzi John kandi washyira umwanya ogu kutereza injiri kutereza ikigambo cya mukama wa Yesu Kristo kiriza tumwakire nabwanyuma tugomezemo Reverend twakushemerera obayo mbayo norarota ndi aho myenda kusima aba TV West kukira munonga okunyikiriza ngungambira ikigambo cya ruhanga nabanda batakachurire bachurire amen nyenda kubanza kweshongora ho cyeka kimwe cy'eshongoro icyeshongoro 13 katushabe kamarahanga twakwebaza abwo kutuyimusiya turi abahurire kandi no kutureta umuryo gumwanya mukama ngutugambe ikigambo cyawe mbwe nija abona baturire n'abari kutureba babase kurira ikigambo cyawe utinwe kandi uhimbisubwe Kristo mukama wetu amina kama simwe asimwe ikigambo ekinkwenda ngutubagane n'ikigambo kiryo mu barahe Paulo yandikira abaroma eshuri 12 okutandikira mushororo ngo kubanza kiryampapura 194 umuzingo ogwendaganisa ebigambwe ebi ati nibyo turiyo ntugambaho omwaka ogu niyo simu ya province yetu ya Uganda
edingi y'ebigambwa ebi negira ngu emitwarize mirungi y'abakristaayo abaishemwe omunsi omu ekiriyo nikiteganisa ihanga eri n'ebindi emitwarize abashaija nihetenga kugira emitwarize mirungi bayibuli kwekuba negamba emitwarize mirungi nikiba nikimanyisa ngu hariho emitwarize etashemeire namwe n'abantu bingi barugira aha mitwarize bagira emitwarize etari y'obwarahanga okushanga omukazi w'omuntu nashambana okushanga omwana w'omuntu ari omu bihagaro okushanga omukazi asinzire okushanga nyine katakumanya kaye mbwenu aha Pawulo nahandikira abaroma yagira ati emitwarize mirungi kandi kwari kugamba aha mitwarize mirungi nikiba nikimanyisa ngu hariho n'emitwarize mibi hariho abakutwariza kuba abakyara baabo hariho abakutwariza kubi abashaija baabo hariho abakutwariza kubi n'abaana baabo hariho n'abakutwariza kubi bataahi baabo mbwenu Pawulo akana nayihanangiriza abaroma nabagira ati hariho emitwarize mirungi nyenda ngu nshabe ekyakumpa buri muntu akagira emitwarize mirungi nangwa n'abahure nitu tukagira emitwarize mirungi n'abakristaayo abakristaayo bakagira emitwarize mirungi n'abahure baabo n'ababuurizi baabo n'ababishopu baabo bakagira emitwarize abaishemwe n'abari omu ofisi bakagira emitwarize n'abari kubebembera ubwo rukwebembera tukugira ngu niwe yayetiireho bakamutaho ngu akwebembere mbwenu ukagira emitwarize mirungi nangwa niwaba borukwebembera ukagira emitwarize mirungi aleluya eriizooba simu nange kinkwenda kugambaho n'emitwarize kushanga omuntu notwariza kubi omukazi wawe nambwe hariho obumperize kushanga omushaija natwara omukazi wawe amukomiire namba nababuuza nenki omushaija ati omukazi yanyeta ekifiiri ntiwe shi omukazi we nikyo wagamba tikyandagara mwasiya abaana banga hati nibana ohuriire tori kifiiri atuweza mpuriire yamugarrayo omukazi we n'omukyara we nashanga bari aho batebekeine mbwenu hende emitwarize mirungi omuntu kwara kugambira ekigambo biri kyamuragara yatakigendereire abashaija okutwariza gye abakazi baabo abakazi okutwariza gye abashaija baabo nambwenu ebireebi abashaija abashemwe n'intangara hatariho n'abakazi abarikuteera abashaija baabo omukazi tukugira ngu namuteera ahabwo kuba aine amaani omushaija niija ahwire yasinzire reero amwegemera amuteera mbwenu egyo temitwarize mirungi nomureeba ngu asinzire hati wagaruka wataho n'enkoni ngu niho yayomba abishemwe emitwarize kokureeba aha mushororongo ogw'okubanza nagira ati nahabwo ekyo baishemwe nimbeshengereza ahabwo embabazi za Ruhanga kumuhayo emibiri yanyu kuba ebitambo ebihuriire ebirikwera kandi ebirikusiimwa Ruhanga nikwe kuheereza kwanyu okumushemereire kumuha kuheereza omubiri gwawe okuba ekitambo ekihuriire aleluya Ruhanga yagira ngu tiine ebindi ebitambo ebyarikwenda n'okurenga waheerezayo omubiri gwawe okuba ekitambo ekihuriire abantu baingi nibahayo ebitambo bahe sente konka emitima yaabo eri hare na Ruhanga konka aha bayibuli yanetuhabura ngu eki Ruhanga arikwetenga n'okuhayo omubiri gwawe okuba ekitambo ekihuriire otagutiire mu businzi otagutiire mu bushambana otagutiire mu kurwana otagutiire mu kihome okiiba bakaguta omu kihome okuhayo eizoobeera hariho ekigambo eki nikintaaha munonga okuhayo omubiri gwawe okuba ekitambo ekihuriire kushanga omubiri gwawe guhuriire kandi nyebaza Mukama munonga omubiri gwange nyowe nkagezaho kugwita abakazi bashatu b'enshambiine nabo bafiire biisibwe siriimu
ndwireho nzukwe murundi mwende bihuyo ndwireho kweshatu kuko ko nahereze kujunwa nakebeza rahanga ubwo mutungi w'imbabazi bagera ngo mu magaraga utari umusirimu konka ninyefuza ndeba ngumbira urwanje tinda guhindwire ikitambo cyuriri mbwene Pawulo natugambira atanahabwe icyo nimbeshengereza mbwene Pawulo kwa kuba nagambe kigambo cyo kweshengereza umuntu yanakugambira yajya ati ninkweshengereza nikibani kimanyisa nanda ngo icyo kintu ukitomunkora amushorongo go kubanza najya ati ntabwo icyo bishemwe nimbeshengereza habwe imbabazi zarahanga nawe takwega tagamba wenga nagira ati ahabwe imbabazi zarahanga nani nyeshengereza abampurire n'abarukundeba ahabwe imbabazi zarahanga mugire mitwara zemirungi umaka umbana imitwara ze nyowari ubwo umwana wanjye yampabura nikankopera umuze umbasho y'inkuru batata bakabagabura inyama nyingi ahasuwane yanyeneka naneyo mucyara abandi batera mu ibiri mbwinanye ko nakuzire nabantu ko nagaburira abana banje umwana wanje w'umushiki yambuza tata koremerwa kugabura ndemerwe tashat kandi umwayi umwawe kanota myingi n'umwamama itukatera mu ibiri kandi kanito twende nyama ngo turiyitukuri nareba ngo imitware z'inendo mu kitari zirita ikitashikiri ngo ihati nimbage mbuzo nanga ngure nyama ntomdish buri muntu atahamwe yarkugerata yarkubaza ubishemwe no basa kubo ine mitware ze mibi ubundi umwana wawe kwabure ubure kumuhurikiza mbwena ha Pawulo nagera ati nahabwe cyo nimbeshengereza ikigambo cyo kweshengereza habwe imbabazi zarahanga kumuhaye mbiri yanyu kube bitambo bihurire ebirukwera kandi ebirukusimwa arahanga nuko kwereza kwanyu ukumushemere kuma icyo ni kigambo cyukuru munonga abashemwe ntubeshengereza habwe imbabazi zarahanga muhiye mbiri yanyu ukube bitambo bihurire niki tusaso kushanga umuntu ubundi nohereza mukanasa ubundi no uryo mweshongozi ubundi uryo mukuru w'abakostayo ubundi uryo mwahure nkanye ubundi ntango uryo muntu mukuru nonkeraho konko mbere rwawe utaguhirira hanga ikimanyisa none ohereza konko ubwo mbere rwo utaguhirira hanga wowe numanya ngo urahanga takusima we Pawulo nahandikira abaroma atumuheye miki imibiri yanyu abashemwe nangwa nabishiki baitu abaryo muza office nabandi abaryoko hariho gukushanga umuntu nanda ngo atungo murumu konka bajya ngo banzuheye umubiri rwawe rero twiriza umurumu nanga riyo nashoma lecture y'abahugiri ushanga yagera ati banzorare nanye buzo noza kubishikaje ori yarebe buzo kubishikaje ubundi ayakiro go mushijarara nawe umushijo gwa ino burwiri no yabishikaje no gwa ine degree nyincha kare akwatwa sirimu muzika ikikumanyisa okushoma umubiri gwetara gutwira nk'ikitinasa nyandagambira abantu baranga bampurire umubiri tugwine speya umubiri mbwene Pawulo kwa kuba nagambira abaroma yagera ati nimbeshengereza muheye mbiri yanyu ukube bitambaye buhurire eberukwera umuntu yagamba ati iki umubiri gwawe gukwira gutashikirwa hukamugo gutariho ubushambani gutariho ubusinzi gutariho kurwana gutariho ki gubiguryo gurukwera yitwa bineza kasoke saprese z'urukwera kwirukuzaho kibarani kirebwa abantu bona mbweno Pawulo nagera tombira rwawe gubeguryo gurukwera kandi ugurukusimwa arahanga abantu kubarakurebe bamanye ngo mbere rwawe uguhirira hanga amushorongo gwa kabiri kandi mutashansibwa na usinjo kureka muhindurwe basya ahubwo garwa busyo mutekateko byanyu mubone kumanya je birahanga kunda kubiro birungi kandi biri kusimwa
kandi bishyikira ubuzima. Haleluya. Muhindurwe basya. Abashimwe nyenda kubagambira emitima yaitu ntwetenga kugihindura misya. Okuhinduka musya. Ekigambo cyo kuhinduka. Aba serikali no bakutwazaje. Baja ngo muranzi yo bona na baranzi ngo muranzi kunu mwena hanikyetenga uhinduke. Uko bino twarazo mucyara arebo uhindukire musya. Uko bino twaraza bokora nabo barebo umusya. Uko bino twaraza beka yawe barebo umusya. Kora aburyo mwana barebe nguru musya. Kubera bakutumukanga barebo uhindukire musya. Ahabwo kugarurwa busya ombitegateko byanyu. Mbone kumanyage birahanga kunda kubiru birungi kandi biri kusimwa kandi bishyikira ubuzima. Haleluya. Inyenda kwebaza mukama munonga umwaka gwari kumurwenda kinana nubwo Yesu yaje n'amagara ganje. Akansasira bibi, kansasira kusinda, kansasira ubusambani, kansasira kurwana, kansasira ikinaga hatendi impindukire musya. Nubundi yo mwahuri nangwa nobu ndiyo myaka yakura konka ndiyo muntu musya ombitekateko. Abashemwe mukama gumene imwe katushabe kama weti Yesu murungi ntwenda kwebaza ahabwe ikigambo cyawe. Mbwene mukama abachurra bahurire bahindukire basya. Nangwa nayitwe utuhindure basya kandi tugire mitwarize mirungi n'emicwe kandi obusinge bwarango burengero kwetegereza ko muntu wena burinde mitima yanyu no bwenge bwanyu mugumene mu manyaranga no mukunda no mwana wa Yesu Kristo kandi omugishogo gubene imwe gutabarugaho gubajune hati nibiru byona. Abashemwe nyanda kwebaza abashemwe Kereya kumpereza umwanya ugu okugamba ni mu kigambo cyarahanga kandi tuzo service aharinya Kabungo ahifa hatuineho kiro cya fazazi kandi turiyo bariyo batureba turiyo twija no butwakererwaho kunko mu rw'arahanga no gukorwa. Nembabazi. Mukama witasimu. Nasime uriyo notambula netom program ya msimanta omuchweke cece kigambo cyitizoberi kandi umuhereza wetu Reverend John yabasa kuturabiza mukuru ntumnunga nobwo akire kataba kanywani kitu kumkashuware hinici yatwegesa kandi yatwegesa kuba basya. Echo bire nugora no basa kucurugaho kandi uhinduke musya ube musya ummeteka tekere ummikorere yawe ummitamburire yawe barebe waba musya. Abaromi 12 niyo no basa kugaruka we shomere mpora obundo wishemo weti yabasa kugira ngo yakikora mpora narukiriza habwakire konka niwe garuka yeshome mpora ubase kuri umuhereza warahanga yanatwegesa ki. Twenda kubasima mutwikirize tuhumereho cyine clear mpaka 5 netugarukana n'ubujorese.